makusem ne se honhom tete me o se de na tete wo ahombone tete ahombone patron ahombone tete kwa beso meda na honhom bi ne me abeda ahohom supermarket kofu ahohom pade efe o ma me kwa be no mfa so no beda me patron anajo be 2 nim de ko 3 nim na sa de na esi ba ye wian so a meti wa bia meti me hwe TV kra na bia me hu se obi fi obi anu a na se me hu me release me hu asane me wo hwe TV keke no patron awo no obi fi obi anu TV so no patron na so wa fa ho de ayo onwoma ai wo ba pa wa se me meti ase enye yi papa anu odin ekwan be na fa so ba ifise so se anadwo omo ba anadwo ewiaso hwe TV a yeni nkomo menti ase efiti ase da ben omo ba be oberemu ya anase breben me pacho starting no se me ko asori ayesi me spiritual marriage ba asofo ne ka kire o me pacho ai na me hu bi da se obi honhom ni obi da nde na me hu bi da inti me VSS 2015 ena me kwa akra se me koye ejuma inti e wona me otike mu ko ejuma na bodem ni bi bebo me e wo ka ni efiti wona me yare inti na isa ade ne na me yemba me ko traskana ye hu adekro eni wana me de ba adu kwa se me ba be hwe me hu yare na nka mako inti enumu ana afide me ba ha no me kwa me nya me dan na me demunu na sa de no so start me be 3 years infirmier sani patron ebe ba ne sei patron madano na ese men ebu a men da nko deep sa na ese me huni se obi ne me yes ade ni se one me da wodan ni eba sa ogo homa ni pakro last year ni mu de na me ngo me hu ntie nam so ma ne more ni atiti me so homa eba ni kan so nyina eba ni kan ma hu se o more ne more atiti sre ho patron ya semu uhunu se ade na eso mu etache o me ba cho se me da onu ma me huni se aben me but me hu ba bia ogina no intenam so ma be ma na obo amenga krankra bia me ko ba bi se ya osi oji skari na fa kono no so ne ne manyina ye basanti on fi mi biem kra isa me ntimi nya ejuma boso me so na mebu mensa mebu so emoja betu me saa me bridi saa me ko yes scanner yese me wo PID me ko yes scanner yese me wo UTI enso mo treat saa enkoda enti ekoba ne se ebia ubu nsa no a se normal na 7 days enti ubu nsa na etimi kosai first na about for na etimi ko 2 weeks me try na say am find say 1 week ina nso gume ti say obi a onyema yesi say ebe say last 2 years me nyempo akola ni nyine akola na sa epie bai one honhom na nyemie pa cho dabi a one boy no asiru sika no de me yema hye me pa enti ekoba ne sa na akoda no so say ye pa cho ai na o boy no otumi e ka kiro se bia honhom no timi ne kontokwa ana o na mane onim o ka kire me se na ejuma sama e ba se em se sa de na ye meniti na ade ne ene me beda niti na ma na ejuma sama e ba sa me so ka ni me gidi efiri ho mema hu timi fira so pe bebre kwa mema no Mame enti sabri ameno ka say ye yi honhon ni firi wa o wo be ma wo mpacho yi say ade be ma no say ontimi ne me ntina bi o so ontimi no ntina bi adenti ne ne ma nyina e basa yo ma say onye sika kwa mfa ma ne sika sem otoka na ka ne jeje no na ka ne sese nti ama on so we yi nini Oba pa so hwe honhom enna no
na de ba honam ani na no a de ahe na duru ba bi a de ana feeling ne kama honhom de na honhom de na de se wanhwe ya untimi mfa ben mada hono ye kama chen wi no ai adenti eno no de wa na obeye no na me first na eba na nanim ba te se me boy na me ne tin ekoba sa no a honhom ne woda no se uyi se ensuo no gu ne mogya ne tu a wode ne mowura ne tin na wa kasa nipadua no agyaw yade bi ana sensusan so be na agya no nipadua nim me wo ho a me ti pains wo ma wo de ne me left side no wa wo mo sa hihye nsuo nti me ti pains ne wo ho no ewo wa wo die nim wa ko twa scan na hwe me twa no mo si PID no nsuo abeginem no what you want am say obetwe nsuo na madam pai ba say menim de sisi a ma meninje wa blabom bi materials pa ba meninje enani na nyina asusu no da so ba last week crampo e ba na ma me breedi be mu na me de friend wono me so na ma hu se obi aba mama magina ma ye bi ama ni ntina ma me de bae Isa mentimi na obi adwuma boso menso na mebu minsa bia nso agisem koda hospital sa 5 years in fienu ubu sa bia agiso koda hospital na sika na kwhye o we kwa me koda wansa na me ba no wabo busuafo amane o ma me we me wo omo nyina anim ba omo mfimiti anamo be na omo tu ama wo me ma me de starting no de me ko baby e ba ye kwa so enye ye kwa still enye na ya me ye imagine say me am nko ameko me baby nti kuma se enya me na magisi mpai wa simple o ta kompai bo ba chwa se kenya ko pon be ko aje o so ko enye yi dabi ya semu it is so that me good to say oba etimi gu mi se de oba se wenya o menses pepepe sa na yem enti ekoba ne sa ya wonu maduru bi ana painkillers amanum wo ya se de mintimi nka manum na moja amaje no maji moja saa okay yene yenwa babi na etwetwe komo odofo abroho se sunsum bi ene ne da na we de anu den se sunsum no fo so na wonte ase a ne mo wetimi titim sere ho ma ni pie hu na moni ayasem o na oba pa koba asa no wantwa picture bi anto fon so ba jo da bi se sa time na matim pa bo bi wa nti na me ba be ko nti sa minim so hu sa me be ko mpa bo sa week ni ma ne bae nti e bae na me de sun ne yi na me de ba kumasi abeda mpa bo nase odofo yan konye kotie kobo bi SOMPA 93.1 Facebook no SOMPA TV Ghana YouTube no so SOMPA TV Twitter SOMPA TV SOMPA FM abroho asfm na me ya ne ye me nwanwa se sa spiritual marriage no mo pema akokofo on pema akokofo papa na obapa wo koda abrimu no na udwari dwade abonten ana ba cho da bi na me wa SS no se me ba fia ye makwan ne bi a me ba fia na me ndware ntem na me obi a me mpe me ndware time na ebia bia fi sesi ko na me ndware sa time wo SS time no ba cho ene no so enipa dom bebre na mo wo dware na mo dware nti SS time no na me ko asori bi ese me wo sa de ni ebia na me di enini na eduru ba bi no koda bi na udware wonsum ba cho ande me dware bi da nkoda abrimu no dware nsum eno so timi de sa de ne ba fi se sabia ku sabia nyado oba honhom famu a emema bi omo pema no omhuma omhofa omhu sunsun so no udware anadwo utwamu a ohwofa obeba be wade wo
no okay waba simple ni para kan akoma to yem wate bibia be fine ye de hu sunsum asem de kentumi mpie honamani nanso so o se duru ba bi na sunsum no peso ne da no peso ne be da no watiti no eni petiti sunsum zu titi abrahu ade be chena bia ne sere so a ye titi no eno so akonya asem foforo kora nanso bibia nya awurade yona nti asempe nipa ibu kwan a ye befa so oba pantie duru ba bia ya na wade yi wakono bacho me na minim se bia asem ware a saa de ni nyina ebejai enso ma hu se me ware kra hinjai this a free me so ansa na ma ware wone wo boy no ada ho pen ama sunsun so aba anu abeda onu mpo ba me nchen ana sunsun ne ba kesi be ma no ba atwai obetwe kura no nkum right ede otimi ba boy no otimi ba be 3 times kram no that 3 times atwai so ma boy no nsusu nye bi ayasemu ayasem nisa menya ni je o yasemi onya ni je na nya wa na asunsumi edi e de chen honamani die tanu de entimi fa me nkosi ba bia na nya papa nso nteni kwa asami je mutu ka akoma to yemwate ye bia be fine